Kua whakahatongia a Mary MacKillop e te hāhi katorika. He wahine I kaha āwhina I ngā hapori rawa kore, o tira I kaha pū mauhoki ki tōna katorikatanga. I whakamanatia a Mary MacKillop I te Vatican City I Nanahi, I reira te mahi a te tāngata ki te tautoko I te whakamānawatanga I whakahaeretia nei e Pope Benedict. Noa hei treiria a hato Mary MacKillop, engari heri te tonu wāna whakawhitinga mai ki Aotearoa ki te whāngai I te mātauranga ki ngā hapori, me te tautoko hoki I ngā iwi Māori huri noa I te motu. He rangatira tō rātou mai, te whakaako tamariki, e harai ki te whakapono nahe, engari ki e rātu o ngā kaupapa tuhi kaute e rā mea katoa. Kua roa etahi e aki ana kia whakahatongia a Mary MacKillop, I nā te inati o te harikoa, kua tutuki te kaupapa. Ko te mea nui pēr kia ia ko tōna whakapono ki te atua, me tōna mau ki te arawhata karakia ki te atua, e tauiratanga tēnā mō tātou. Ko a hato Mary MacKillop I te kura o hato hōhepa I te Wairoa, I mate ia I te tau 1900 e iwarau mā iwa.